pretpostavljam za njega. Ja ću vas samo malo više uputiti u to ko je on bio, čime se bavio, malo više o njegovim radovima. Ovdje vidimo jedan deo njegove slike rađanja Venere, prosto ovako kao detalj. Možemo sada nastavimo. Aha, da. Okay. Sad, Sandro Botticelli bio je umetnik, to je jedan od najcenjenijih i najpoznatijih umetnika rane renesanse. Bio je italijanski umetnik. I ovdje možemo da vidimo jednu definiciju renesanse, malo neobično, nesvakidašnju. Prosto meni se dopalo kako je objašnjeno da je to doba koja je rađalo džinove po snazi uma, strasti, po toj njihovoj, prosto po njihovim delima. Znamo koga je sve renesansa izrodila i Botticelli je jedan od njih. On je na vrhuncu, rekla sam, na vrhuncu svoje slave bio jedan od najpoznatijih umetnika i kroz njegove radove se osjećao sam duh renesanse. On je to jako lepo prenosio, imao je izražajan stil slikanja, prosto njegove slike možemo da prepoznamo po tom sigurnom pokretu četkica, ali i tim nežnim bojama i po nežnim licima, prosto ljudi i pre svega žene na njegovim slikama su bile jako nežne, jako graciozne, tog nekog setnog pogleda koje možemo ovdje da vidimo na slici Primavera, to je proleće. Posle ćemo kasnije videti i celu, ovo je samo jedan deo. Da bi ne bi radila analizu sad, posle možemo malo više da procesimo o njoj. Ja ću nastaviti dalje. Sad, ko je bio Botticelli? Malo ukratko njemu, iako o njegovom detinjstvu ne znamo mnogo. Mnoge informacije koje znamo to su iz knjige Đorđe Vasarija. On je pisao o slikarima, o životima slikara, arhitekti i vajara, koja je izdata 1550. godine. Tako da, kako kažemo, o njegovom životu ne znamo puno. Znamo da je živeo, da je rođen i da je živeo u jednoj četvrti u Firenci. Tu je živeo celog svog života. Rođen je u skromnoj porodici radničkoj. Otac mu je bio, bavio se zanatom, on je bio štalilac kože i cela njegova porodica, to jest braća, oni su pošli za stopama oca, jel te, otišli su u zanat, tako da je i Botticelli na početku počeo svoju karijeru, kako bih rekla, u jednoj zlatarskoj radnji kao pripravnik. Međutim, jako brzo je uz pomoć svog oca počeo, to jest upoznao i počeo da odlazi u radionicu Fra Filipa Lipija, koji je bio jedan ugledan umetnik u Firenci u tom periodu, koji njemu postaje mentor, prosto njega počinje, uvodi ga u taj posao i Botticelli sa njim počinje da oslikava crkve, to jest freske i radi svoje prve bogorodice. On počinje u stvari sa tim, koje ćete videti posle. To su njegovi neki rani radovi. On je bio jako mlad tad, prosto pošto je bio i pokazivao veliku ljubav prema umetnosti, on je školu i napustio vrlo brzo, pa je onda se samo time i bavio. Naravno, on je jako, mislim da imao 25 godina, trebalo bi, pošto nismo sigurni, jel te, kad je on rođen, trebalo bi da je rođen između 1444. i 1445. Ali 1470. godine on otvara svoj studio, svoju radionicu gde prima mlade umetnike koji počinju da rade za njega i onda on, jel te, kao renomirani umetnik, radi neka veća, prosto poznatija umetnička dela, kao što su rađenje Venere i Primavera, koja je rađena po porudžbini, mislim, da, porodice Medici i bile u njihovoj palati. Sad ovako. Ovo su, da se uključim neki. Ovo su neke od Bogorodica s Hristom, to je Madonna sa detetom, koje je on uradio bezbroj njih, jako veliki broj. Ja sam ovdje izdvojila neke koje su se meni dopale bez nekog preterano određenog reda sa nekim informacijama dole. Prosto one su bila jako popularna, jako tražena tema u doba u kojem je Botticelli živeo. Prosto
one su naručivane za kuće, za privatne kuće, za javne mesta. I to je to, uglavnom su ista tema, vidimo Bogorodicu sa Hristom kao detetom, ponegde se pojavljuje, ponegde bi se pojavljivao kao na recimo ovoj ovde slici, tu je Jovan Krstitelj kao dete, ili anđeli, sad bilo ih je ponekad 1, 2 do 8, ali tematika je ista, uglavnom, znači, Bogorodica koja tako nežno gleda svoje dete, on koji gleda u nju, tako da evo, mogu da vam pokažem još par. Ovo su bili pravogoni formati, međutim, Botticelli je bio poznat i po svojim okruglim formatima koji se zovu tondo. Sad, činjenica, nisam sigurna koliko je tačna, ali kažu da su ove okrugle formate, da je on to sam radio, to jest on bi to lično radio, dok su pravogone Bogorodice uglavnom poneke radili umetnici iz njegove radionice. Sad ovde možemo da vidimo ove okrugle i sad tehnika po kojoj je bio poznat Botticelli bila je tempera na drvenim pločama, to jest na panelu. Uglavnom su, kao što možete ovde da vidite, piše tempera na drvetu, to je znači tempera na toj ploči. Retko kad bi bile i na platnu. Eto, uglavnom ovde sad zanimljivost oko ovog formata je što cela slika je ovde važna. Kod pravogonih formata mi imamo uglove koji retko kad zapadnu za oko. Ovde prosto sam format nas tera da obratimo pažnju na sliku i uvlači nas u sliku i sve su normalno centralnog fokusa, Bogorodica i Hristos su uglavnom u centru, ali kako što sam im rekla, znači vuče nam pogled ka sredini. Sad možemo dalje. Sad, još jedan značajni period u Botticellijevom životu bio je kada dobio poziv od pape Sixta IV. Da 1481. godine ode u Sikstinsku kapelu i oslika ove 3 freske. Ovde možemo da vidimo, one su jako velikog formata, to su 3x5 metara. Kažnjavanje pobunjenika, sad duže mnogo ime, imamo Iskušenje Hristovo i Suđenje Mojsiju. Ovo je normalno rađeno na zidu, fresko slikarstvo i to je to, uglavnom, to je jedini put kada Botticelli odlazi iz Firence i radi nešto, znači, van svog rodnog grada, ovo je normalno u Vatikanu. Tu su, sad ne znam da je više o nju. Uglavnom, ovde dolazimo do nekih njegovih najpoznatijih radova, jel te nešto što će vama svima verovatno biti blisko, Rađanje Venere i Proleće, to jest Primavera. Ovo je Rađanje Venere je jedna, mislim, od najpoznatijih slika pored Mona Lise i Stvaranja Adama koje je renesansa iznedrila. Što se tiče same slike, mi ovde i na jednoj i na drugoj slici vidimo boginju lepote Veneru, s tim da je na ovoj gornjoj slici ona ovde tek rođena. Ovde vidimo, slični su elementi na ove slike. Ovde vidimo opet boga Zefira, to je zapadni vetar, i njegovu ženu Floru, kako dočekuju i guraju sa pučine Veneru na obalu, a ovde vidimo drugu Veneru koja dočekuje sa ovim ogrtačem. Dok na donjoj slici Proleće mi u centru vidimo Veneru i iznad nje Erosa, to je Kupidona, koji je uperio strelu ka, ovde su 3 Gracije, to su manje boginje koje su uglavnom viđene uvek sa Venerom, koje igraju ovde prosto taj neki ples. Ovde sa leve strane vidimo Merkura, to je po grčkoj mitologiji on je, nebitno, Božji glasnik. Ovde vidimo Floru i njim Floru koja... Da. I Zefira ponovo. Tako da to su, naravno, kao što svi znamo, renesansa je kod umetnika, to jest probudila, to jest
Oni su svi postali zainteresovani za rimskom i grčkom mitologijom, te su to bili jedni od glavnih motiva slika u tom periodu, tako da to možemo vidjeti ovde. Neke od njih su bile i biblijske. Sad, ovde imamo primer, možda ko je gledao film Dana Browna Inferno, pretpostavljam da će prepoznati ovu sliku. Ovo je mapa pakla, to je Danteova mapa pakla rađena po knjizi Božanstvena komedija koju je napisao Dante. Botticelli je bio prvi umetnik koji je ilustrovao, kasnije su i drugi uradili, ali ovo je jedna od najpoznatijih slika. Ona se čuva u Vatikanskoj biblioteci i uradio je portret samog pesnika Dantea. Ovde ona je rađena po priči, Božanstvena komedija se radi o tome kako Dante odlazi u zagrobni svet, prolazi kroz pakao, raj i čistilište, purgatory, kroz kojega vodi Beatrisa, ili kako se već kaže kod nas, koji je on bio zaljubljen. Sad idemo dalje. Ja sam ovde u ovoj prezentaciji uključila neke od radova koji imaju zanimljivu priču. Mislim, svi imaju neku priču, ali prosto u nekih 10 minuta ja sam htjela da vam ispričam o nekim zanimljivim stvarima. Ove su 3 portreta istog čoveka, Giuliana de Medicija, to jest Medicija, koji je bio brat Lorenza Veličanstvenog, koji je vladao u tom periodu Firencom. Kada je pokušan atentat na Lorenza, tada je njegov brat ubijen, bio izboden na stepenicama katedrale od strane rivalske porodice i posle njegovog ubistva naručeni su mnogi portreti, ovo su samo neke od 3, naravno radili su i drugi umetnici, ne samo Botticelli. Međutim, pošto je Botticelli radio dosta radova za porodicu Medici, oni su bili njegovi naručioci, onda je on, ja mislim, među prvima uradio ove portrete, gde pokazuje mladog Giuliana koji su služili i kao u svrhu memorijalno, ali i kao neki kao upozorenje drugim napadačima koji bi se usudili da pokušaju atentat. I veruje se da je urađena, to je mnogi umetnici i istoričari smatraju da je rađena posthumno po posmrtnoj masci zbog činjenice da su mu zatvorene oči na sve 3 slike, pa je moguće da nisu prosto mogli da nije mogao umetnik da uradi oči kako treba zbog toga što nije rađeno po živom modelu. Ovde je takođe činjenica, to jest jedan detalj, da se ovde nalazi golub, to jest golubica i otvorena vrata kao i ovde prozor, to su uglavnom kao neko poštovanje prema nekome koji je umro, prema Giulianu koji je tu bio mrtav. Uglavnom, malo nešto još o njegovom životu. Kao što sam rekla, ovde piše, znači znamo informacije najviše zahvaljujući knjizi Đorđa Vazarija, životi slavnih slikara, vajara i arhitekti. Znamo da je Botticelli jako dugo radio, međutim, pa nekoliko godina pred kraj svog života on nestaje, prosto nema njegovih dokumentovanih radova, ali jedna mrlja u Botticellijevom životu bio je monah Savonarola, ne znam, nisam sigurna da li sam neko izgovorila, koji je došao na vlast posle porodice Medici i u Firenci je tada bio je poznat po verskoj reformaciji, prosto napravio je haos u Firenci i bio je protiv renesansnog delovanja, prosto nije podržavao renesansu, hteo je da se ukloni što ima veze sa tim, tako da je 1497. godine došlo do spaljivanja radova umetnika, ogledala, kozmetike, mnogih radova, svi koji su bili povezani sa moralnim slabljenjem, kako je to definisano. To je spaljivano na trgu